Ndagusuje kandi ngwifurije kugira ibihe byiza. Ni amakuru yo kuri uyu mugoroba tariki ya 9 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2025. Ni amakuru agezweho nona ku Makuru TV. Amakuru yacu araza kwibanda cyane hano mu Rwanda, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yewe no hirya no hino hatandukanye nko mu Burundi n'ahandi hirya no hino. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byashyizeho imirongo y'ibikorwa by'urwego rw'umutekano ruhuriweho. Ibi byose biri mu kunoza amasezerano impande zombi zasinyanye mu kwezi gushize. Ndaza kukubwira n'andi makuru menshi atandukanye, ngaho Rwanda yayiseguye ku bagenzi bakererewe kubera ikirere kitari cyifashe neza. Ni mu gihe kandi turaza kukubwira byinshi bitandukanye, ngaho Karidinali Kambanda atemera ibyo kuboneza urubyaro kw'abana b'imyaka nyine 15. Ni mu gihe kandi Perezida Donald Trump ubwo abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamwe na bamwe bakomeje kurira, we akomeje kwishimira intsinzi, akavuga ko abaturage bishimye. Ati abaturage barishimye cyane. Ibi nibyo Donald Trump yagarutseho ubwo yavugaga ko yahagaritse intambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nandi makuru menshi turaza kukubwira, by'umwihariko ari kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ajyanye n'intambara iri kuberayo. Ibi byose turaza kuba tubigarukaho kuri iyi ngingo, by'umwihariko nyine ingingo y'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Turaza kurebera hirya no hino muri ibi bihugu uko byifashe. Ni amakuru ushobora kugiramo uruhare ukaduha ibitekerezo, ariko kandi wibuke ukande subscribe niba uri mushyashya. Reka mbonereho no guhita mwikaze muri aya makuru. Duhereye kuri inkuru ivuga ko Karidinali Kambanda niyemera ibyo kuboneza urubyaro kw'abana b'imyaka 15. Perezida w'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda Antoine Karidinali Kambanda yagaragaje ko atemeranya n'abashyigikiye ko umwana w'imyaka 15 yemererwa kuboneza urubyaro kuko byaba ari ukubaha urwaho rwo kwishora mu busambanyi. Karidinali Kambanda yatangiye ubu butumwa mu ihuriro ry'umuryango ku rwego rw'igihugu riri kubera muri Diocese Gatolika ya Nyundo mu burengerazuba bw'u Rwanda kuva tariki ya 7 Kanama 2025 nibwo uyu muhuro watangiye. Tariki ya 4 Kanama umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda watoye itegeko rigenga serivisi z'ubuvuzi ririmo ingingo yerekeye kukororoka hifashishijwe ikoranabuhanga no kwemerera abana b'imyaka 15 kwifatira ibyemezo kuri serivisi z'ubuvuzi zirimo kuboneza urubyaro. Abadepite batoye iri tegeko nyuma y'imaka ku kwemerera abana b'imyaka 15 kuboneza urubyaro zatangiye muri 2022. Mu kwakira uwo mwaka 30 banze ishingiro ry'umushinga w'iri tegeko ryari ryerekeye kuri iyi ngingo, basobanura ko wibanda cyane ku gukumira ingaruka z'ikibazo aho gukumira impamvu zigitera. Karidinali Antoine Kambanda yagaragaje ko kwemerera umwana w'imyaka 15 kuboneza urubyaro bimuha urwaho rwo kwishora mu busambanyi, kandi ko ibyo bizatuma atakaza inshingano zo kurera mu gihe yazaba abaye umubyeyi. Ati kuboneza urubyaro babyeyi barezi ni uguha urwaho ubusambanyi. Mutekereze wa mwana watangiye kuboneza urubyaro ku myaka 15 akagera ku gushaka amaze gukuramo inda nka zinga, ahubwo uwo azaba ari umubyeyi koko? Azagira urugo atekane nk'uko bikwiye nka wa mwana warezwe neza? Oya. Ubusuyu yazakura yubaha ubuzima se? Oya. Karidinali Kambanda yasobanuye ko umuryango ari icyo gicumbi cy'ubuzima no kuburengera, kandi ko kubyara umwana gusa bidahagije, ahubwo ko abakwiye no kwitabwaho. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Butera Ivan tariki ya 4 Kanama yasobanuye ko hakozwe ubukangurambaga bugamije kurwanya inda zitateganyijwe, ariko ko butatanze umusaruro bwifuzwagaho kuko umubare w'abazitewe wakomeje kuba munini. Dr. Butera Ivan yasobanuye ko abana bavuka ku bangavu batewe inda zidateganyijwe bahura n'ibibazo birimo igwingira ndetse n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, bityo ko ari ngombwa ko hajyaho ingamba zikumira ibyo bibazo.
Dr Butera Ivan yagize ati 38% by'abana bavuka kuri ubu b'abangavu bagera aho bagira igwingira, kandi koko birumvikana. Uri umwana w'imyaka 15 ntabwo wabyiteguye, nyine birumvikana. Ntabwo urarangiza ishuri ugize urubyaro, umwana agira ibibazo. Twavuze ibyo kugwingira ariko umwana agira ibibazo. Twavuze ibyo kugwingira ariko umwana akwiye agira ibibazo byo mu mutwe. Yego rwose. Dr Butera Ivan yateguje ko Minisiteri y'Ubuzima izashyiraho amabwiriza agenga uburyo abana 15 bazajya bahabwa, abana b'imyaka 15 bazajya bahabwa izi serivisi z'ubuvuzi zirimo kuboneza urubyaro. Ati ntabwo bivuze ko serivisi washaka yose uzayibona kubera ko twashyizeho iri tegeko. U Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byashyizeho imirongo y'ibikorwa by'urwego rw'umutekano ruhuriweho n'ibi bihugu byombi. Iyi mirongo yashyiriweho mu nama y'uru rwego yahurije abahagarariye ibi bihugu i Addis Abeba muri Ethiopia kuva ku itariki ya 7 na 8 Kanama 2025 hashingiwe ku masezerano y'amahoro yasinywe i Washington tariki ya 27 Kamena. Iyi nama ibaye ku nshuro ya mbere yitabiriwe n'indorerezi zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Qatar, intumwa y'umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse na komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Amerika yasobanuye ko u Rwanda na Kongo ndetse n'indorerezi baganiriye kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington. Uru rwego ruzwi nka Joint Security Coordination Mechanism nirwo ruzakurikirana ibikorwa byo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Muri uyu muryango Joint Security Coordination Mechanism, buri ruhande ruhagarariwe bihoraho n'abantu batari munsi ya 3 barimo umusirikare wo mu rwego rw'ubutasi n'uhagarariye Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Amasezerano ya Washington asaba abagize uru rwego guhura buri kwezi, nyuma yaho inama yarwo ya mbere ibereye i Addis Abeba. Biteganyijwe ko izindi zizajya zibera mu Rwanda ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byashimangiwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe agira ati izindi nama zizajya zibera mu Rwanda no muri Kongo dusimburana. Buri uko habaye inama y'uyu muryango Joint Security Coordination Mechanism hazajya hategurwa raporo y'ibyemejwe ishyikirizwe abasirikare, ubutasi ndetse na za ministeri ku mpande zombi. Abanyamuryango bahoraho b'uru rwego basabwa kujya bitabira buri nama bose, kandi buri gihugu gisabwa gutoranyamo umwe uzajya avugana nabo ku rundi ruhande kugira ngo bategure gahunda igomba gukurikiraho. Biteganyijwe ko imirimo y'uru rwego izarangira mu minsi 90 kuko nibwo biteganyijwe ko ibikorwa byo gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho bizaba birangiye. Mu gihe bizaba birangiye azakurikiraho gahunda yo gushyira uburasirazuba bwa Kongo ku murongo mu rwego rw'umutekano. Ni gahunda izamara iminsi 30. Mu gihugu cya Uganda, ni mbere yuko twerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, urukiko rwateye utwatsi icyifuzo cya Besigye cyo gufungurwa by'agateganyo. Umucamanza wo muri Uganda yateye utwatsi icyifuzo cya Dr Kiza Besigye cyo gufungurwa by'agateganyo atanze ingwate. Umucamanza Emmanuel Baguma yafashe icyemezo cyo kutemera icyifuzo cya Dr Besigye, avuga ko kugira ngo avuga ko nyine ufunzwe yemerewe gufungurwa atanze ingwate bisaba nibura kuba maze iminsi 180 afunzwe. Yavuze ko iyi minsi Dr Besigye igomba kubarwa habereye kwa 21 Gashyantare 2025 ubwo urubanza rwe rwavanwaga mu rukiko rwa gisirikare rukerekezwa mu rukiko rwa gisivili. Urukiko rwemeje ko Dr Besigye aburi minsi 12 ngo abe yemerewe gufungurwa atanze ingwate. Uwunganira Besigye mu mategeko yavuze ko umukiriya we agomba gufungurwa agatanga ingwate kuko iminsi yamaze kurenga 180 afunzwe kandi urubanza rwe rukaba rutaratangira. Dr Kiza Besigye yafatiwe muri Kenya ahita asubizwa muri Uganda mu Gushyingo 2024 akekwaho ibyaha by'ubugambanyi no gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko.
Reka twerekeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru n'ubundi afite ahuriye n'amasezerano nari maze kugarukaho haruguru mu nkuru twagarutseho y'u Rwanda na Kongo, aho Perezida Donald Trump ni Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko abaturage bishimye cyane ndetse ko yahagaritse intambara yo muri Kongo. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashimangiye ko yahagaritse intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi ko ngo abaturage bishimye cyane. Trump yabivuze kwa 8 Kanama 2025 nyuma yo gufasha Perezida Ilham Aliyev wa Azerbaijan ndetse na Minisitiri w'Inteko Nikol Pashinyan wa Armenia kugirana amasezerano y'amahoro agamije guhagarika amakimbirane amaze imyaka myinshi hagati y'ibihugu byaho. Perezida wa Amerika yivuze imyato agaragaza ko aya masezerano akurikiye uruhare yagize mu guhagarika intambara y'Ubuhinde na Pakistan yabaye muri Mata na Gicurasi, aho yashoboraga kwifashishwamo intwaro kirimbuzi. Yibukije ko tariki ya 27 Kamena yafashije u Rwanda na Kongo kugirana amasezerano y'amahoro, asobanura ko yari agamije guhagarika intambara imaze imyaka 31 mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Perezida Donald Trump yavuze ko ashingiye kuri aya masezerano intambara yo muri Kongo yahagaze kandi ko abaturage babyishimiye kuko yari ikomeje gushyira ubuzima bwabo mu byago. Ati hari kandi Kongo n'u Rwanda iyo yari imaze imyaka 31 ati twarayihagaritse kandi abaturage barishimye cyane. Ati yari ikomeye, abaturage barenga miliyoni 7 barapfuye. Mu masezerano y'amahoro u Rwanda na Kongo byagiranye harimo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mu 1994, gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu. Tariki ya 31 Nyakanga i Washington hahuriye komite ihuriweho y'u Rwanda na Kongo ishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano. Tariki ya 1 Kanama hashyirwaho amahame azagenga ubufatanye mu bukungu mu rwego rwo gutegura ibikorwa byo gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Tariki ya 7 Kanama abahagarariye u Rwanda, Kongo, Amerika bahuriye i Addis Abeba nk'uko nabigarutseho mu nkuru yatambutse. Reka nsoreze muri iki gihugu cy'u Burundi, aho Perezida Ndayishimiye Evariste yashimiye abasirikare b'u Burundi bemeye gupfira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yashimiye abasirikare b'igihugu cye bagiye mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko bemeye gupfira abanyekongo. Ubwo abofisiye bo mu cyiciro cya 50 n'icya 51 bize mu ishuri rikuru rya gisirikare i Bujumbura kuwa 6 Kanama 2025 abangaba nyine bari basoje amasomo yabo. Perezida Ndayishimiye yagaragaje ko aho abasirikare b'abarundi bageze ibibazo bihita bikemuka. Atanga urugero nko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga ko ibibazo byakemutse. Yagize ati ubu dufite ibimenyetso aho hari abantu bakubwira bati ahatari ingabo z'u Burundi nta wundi wahashobora. Mu gihugu cya Centrafrica bazi ingabo z'u Burundi, mu gihugu cya Kongo bazi ingabo z'u Burundi. Aho umurundi aciye ubu baramubona ko ari umuntu w'umugabo atitangira gusa igihugu cye ahubwo yitangira n'ibindi bihugu kugira ngo bibone amahoro. Ndayishimiye yasabye aba basirikare kudatinya, basubiriramo imvugo yamamaye ku y'urugamba igira iti intambara ni moteri y'urupfu, aho upfa mbere ari ufatwa n'isasu ryica. Akomeza ati utabyemera ushaka wakwigendera. Ingabo z'u Burundi zikorera mu burasirazuba bwa Kongo kuva muri 2022 hashingiwe ku masezerano y'ubufatanye mu by'umutekano ibihugu byombi byagiranye. Icyo gihe zatangiye zikorera muri ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ariko ubu bakorera no mu bice bitandukanye birimo na Kivu y'Amajyaruguru. Muri Kanama 2023 aya masezerano yaravuguruwe. Perezida Ndayishimiye yishyurwa miliyoni 5 z'amadolari buri musirikare w'u Burundi, anemererwa umushahara ugera ku madolari 5,000 ku kwezi. Icyari kigamijwe kwari ukurwanya ihuriro rya AFCM 23
M23 muri Kivu y'Amajyaruguru. Ingabo z'u Burundi zatsindiwe bikomeye muri Kivu y'Amajyaruguru ziva mu birindiro byazo muri teritwari ya Masisi zijya muri Karehe, naho zirahava zikomereza muri teritwari ya Uvira hafi y'umupaka w'igihugu cyazo. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yasohotse tariki ya 3 Nyakanga 2025 yagaragaje ko ingabo z'u Burundi ziri muri Kivu y'Amajyepfo ziri hagati y'ibihumbi 7 ndetse n'ibihumbi 9. Wowe twabanye muri aya makuru, hanyuma nkurarikire kongera gukurikira amakuru araza kuba agezweho hano ku Makuru TV ni mu gitondo ku munsi w'ejo. Hanyuma kandi mbonereho no gukomeza kukwifuriza kugira weekend nziza. Niba uri mushyashya hano wibuke ukande subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi.